8-ноябрь 2020 жыл авторына кирем күнгө жекшемби. Biz hazır sizlerge nemet sunaların tartıp көрсөтөбүз. Biz başladık. Audi A6 2003 1.8 объем $3900 0518 21 86 коробка механика туğandar. Универсал, черный кожаный салон. Кинкуна Golf 3 1.8 объем жылы 93 басы 210 000 сом. Телефон номер 0709 80 93 51 80 93 51 бе? Коробка механика 5 ступка. Краска туғандар, родная краска, үстүндө люк бар. Андан сырткары лобойдо дагы жарака жок, эч кандай сыртында дагы сызылган жери жок туғандар. Passat B3 универсал. Бул унанын ээси туғандар аял киши экен, аял киши айдаптыр. Жылы 94 1.8 объем моно, коробка механика 195 000 сом. 0500 86 77 49 телефон номерине байланышасыздар. Nissan Almera Tina жылы 2004 1.8 объем, коробка механика, расход 8-9 литр, $3500. 0556 26 66 64. Экинчи номер 0707 26 92 05. Красавчик, красавчик, братишка. Audi S4 $3600 0702 42 16 80. Коробка механика, жылы 93 2.6 объем. Газ установка болуп тур туғандар, газ бензин. Болор басы канча? 280 000 сом, сомго туғандар. Болор басы 280 000 сом. Opel Zafira, бул уже сатылып кетти. Opel Zafira жылы 2003 1.8 объем, басы канча? 260 000 сом, 0705 43 46 54. Коробка механика, расход 6-7 литр. Не кардар чыктыбы бүгүн? Канчага сурашып атат кардарлар? 250 000 сомго туғандар, ойлонуп келелик деп кетишиптир. 250 000ге бааланып аттыр. Өзүңөр канча деп аттыңар эле? 255 000. Golf 3 коробка механика, жылы 96 пробег 250 000 километр, басы $3000. 0702 55 30 80 телефон номер. Кожоюн, бир кожоюн айдаптыр ушуга чейин туғандар. Mercedes-Benz 124 2.3 объем, жылы 86, басы 165 000 сом. 0704 64 48 55 телефон номери. Расход 8-10 литр, коробка механика. Болор басы, братан? Болор басы 160. 160 000 сом, Болор басы туғандар 160 000 сом. Audi A6 туғандар, бұл жақта 4 дөңгөлөгү зимный, бұл кошо берилеткен. Жылы 2003 2.4 объем, басы канча басы бұл жақта? $2900 $2900 срочно сатылат. 0704 65 59 39. 2900'дан түшөсүңөр байке? Сүйлөшөсүңөр, Кожаный салон туғандар, көк түстө. Golf 3 жылы 93 1.8 объем 160 000 сом. 0553 04 07 09 коробка механика, 6-7 литр расход, салону туғандар.
Audi 100. Жылы 88. 2-3 объем 160 000 сом. 0707 79 65 53. Коробка механика. Абалы жақшы. Toyota Avensis. Жылы 2002 1.8 объем $4200. 0707 05 11 11. Расход 7-9 литр. Бишкек Кабар YouTube каналы. Болор бас қанша екен? 305 000 окончательно кетті. 305 000. Болор басы туғандар. Сомго. Универсал туғандар. Коробка механика. Давай, багажды көрелі. Мынаке таза екен туғандар. Шарда жүрген бе? Бишкекте. BMW E34. Жылы 92. Коробка механика. 2.5 объем. Расход 12 литр. 190 000 сом. 0707 57 14 14. Mercedes-Benz Luparik bası $4200. Коробка автомат. Жылы 96. 4.2 объем. Gaz. Benzin туғандар. 0700 95 96 88. Telefon номері. Болор басы қанша? 3900. Болор басы $3900. Қара кожаный салон. Салон родной. Родной салон, а? Родной салон дейді туғандар. Отырғыштарында ешқандай мындай жыртылған жері жоқ. Шу заводтан қандай шықса азырда ошондой екен да? Nissan X-Trail срочно сатылат. Газ, бензин. 4 ВД. $5300. 2004 жылы. Пробег 162 000 километр. 0705 99 73 20. Коробка автомат. Биздики Бишкек Кабар YouTube канал. Кожаный салон. Парня торгует любой или? Я. Ахун. Mercedes-Benz Luparik 210. Жылы 99. Коробка механика. 2.4 объем. Бас қанша екен? 0771 60 29 79 туғандар. Азыр бұл жақта. Сіз қардарсыз мы? Алушылар сұрашып атып тұр туғандар чалып. Golf 3. Жылы 93 1.6 объем 160 000 сом. 0551 93 11 22 телефон номері. Бұл қанша екен болор басы? 150 болор. 150 000 сом. 150 000 сом туғандар. Дөңгөлөктөр туғандар, қышқы дөңгөлөк. Жақша балда. Vento жылы 93. 1.8 объем. Так, басы 180 000 сом. 0702 70 32 67. Болор басын айтып қойыңыз, қанша? Болор басы 170 000 сом. Болор басы 170 000 сом. Не ойналып дейді. Passat B5 Plus 2003 1.8 объем $3700. 0505 03 88 15. Универсал. Mercedes-Benz коробка автомат, жылы 88, 580 000 километр пробег, дизель. 180 000 сом. 0751 41 31 телефон номері.
парилка, душ, туалет и комната для отдыха. Цена договорная. Или меняю на автомашину. Телефон номинированный салон. Цена 26 000. Audi A4 жылы 96 18 объем 180 000 сом 0500 70 90 90 телефон номері. Болор басы қанша екен? Комбинированный салон. Цена 26 500 долларов. Болор басы 160 000 сом. 44 0701. Biz улантабыз туғандар. Кейінгі уна Mercedes-Benz 124 универсал. Келишим бада дейт, азыр сурайбыз 0504 444 774 2-3 объем, пробег 260 000 километр, жылы 90. Басы туғандар $3300 дейт. Кеми бар.